muraho neza. Mu Rwanda hamaze kugaragara icyorezo cy'indwara y'umuriro mwinshi iterwa na virusi ya Marburg. Turabarura abantu 20 barwaye ndetse hari na 6 imaze guhitana. Umubare munini w'abayirwaye nawe yahitanye wiganje mu bakora kwa muganga cyane cyane havurirwa indembe. Minisiteri y'Ubuzima, inzego za leta zindi n'abafatanyabikorwa turi gukorana gushakisha abahuye n'aba barwayi ndetse n'abahuye n'abitabye Imana. Iyi virusi yandura cyane mu gukora ku maraso, amatembabuzi y'uyirwaye cyangwa gusangira ibikoresho, imyambaro byakoreshejwe n'uyirwaye. Uwanduye virusi bishobora gufata hagati y'iminsi 3 kugera ku byumweru 3 ataragaragaza ibimenyetso. Ni indwara igira ubukana bwinshi. Tariki ya 4 Ukwakira basaba bari gukorera mu rugo ubwo basaba bari kureba aho biri kugana. Iryo tangazo rikomeza rivuga ngo guverinoma y'u Rwanda yemeje ko hari abarwayi bafite Marburg virus bari kwitabwaho. Nkuko tuzi ko iyi ndwara ya Marburg ikwirakwira, ambasade ya Amerika i Kigali yategetse abakozi bayo bose gukoresha ikoranabuhanga ntihazagira ugera ku kazi guhera ku itariki 30 kugeza ku itariki 40 z'ukwezi ku itariki 4 z'ukwezi kwa 10. Se iyi ambasade yongeye kuvuga ko muri iryo tangazo harimo ko serivisi zose zatangwaga na ambasade ya Amerika iri hano mu Rwanda cyangwa se iri i Kigali zasabaga ko abantu bigerera kuri ambasade zibaye zihagaritswe. Muri izo serivisi nyine ubwo harimo nka za serivisi abantu bajya kuri ambasade bagiye kubaza ibyerekeranye na visa, bagiye gukora ama interview ngo barebe ko babona visa bajyana muri Amerika. Izo serivisi zabaye zihagaritswe kubera iki cyorezo kiri mu Rwanda. Abasaba visa gusa kandi izo serivisi zihagaritsweho kuko n'abafite ubwene gihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhera ku munsi w'ejo nabo nta izo serivisi zasabaga ko abafite ubwene gihugu bwa Amerika nabo bagera kuri ambasade kugira ngo bahabwe izo serivisi. Nabo bwabo ntabwo bemerewe kugera kuri ambasade kuko nta mukozi n'umuzaburiyo. Abakozi bose bakorera ambasade ya Amerika bari mu rugo ubu tuvugana guhera ku munsi w'ejo ko kuwa mbere umunsi w'akazi bazaba bari gukorera mu rugo. Itangazo rikimara gusohoka ubona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ambasade yayo iri mu Rwanda yahagaritse abakozi bayo kuba bajya ku kazi bakaguma mu rugo bagakorera akazi kabo mu rugo, nibwo abantu bose twabyutse tubona abantu bose bakomeje guhwisa bavuga ati ese guma mu rugo igiye gusubiraho, guma mu rugo yaba yatangiye, bimeze bite? Ese Amerika hari ikizi tutazi? Nibyo abantu bari bakomeje kwibaza. Gusa ibi byose ahanini byatangiye ku munsi wo kuwa 5 ubwo kuri YouTube channel yanyu twabyukaga tubona hirya no hino ku mbuga abantu bari gukwirakwiza bavuga bati hari abantu bamaze kwicwa n'iyi virusi yageze mu Rwanda, bamwe banayitiranya na Ebola bavuga ati iyo virusi ishobora kuba ari Ebola cyangwa se abandi bavuga ngo yica abantu mu buryo bwenda kumera nka Ebola. Ubwo icyo gihe icyo twese twatangiye gusa nk'abamenyera amakuru tuhita tujya gutohoza dukora ubushakashatsi dusanga iyo virusi iri kuvugwa ishobora kuba yaba ari mbi cyane kandi kuko ni mbi cyane. Mu gihe tukiri gukora ubushakashatsi nibwo twagiye kubona tubona Minisante isohoye itangazo. Minisante imaze gusohora itangazo yaje ihamya kuko iyo virusi ya Marburg yamaze kugera mu Rwanda, kandi iyo virusi ya Marburg twari twamaze kubona ko ari virusi mbi cyane itandukanye na bya bindi mwajyaga mwikora mugasa nk'abasuzugura ingamba. Iyi virusi yo ni igikoko, irakomeye cyane. Reka tumaze twumve itangazo ryavuye muri Minisante, nitumara kuryumva noneho tuhite tuza tuganira byinshi kuri iyi virusi, ubukana bwayo, uko umuntu yagerageza gusa nk'uwirindamo gake. Ikindi turaza kumenya byinshi ku nkomoko y'iyi virusi. Katumaze twumva itangazo ryavuye muri Minisante. Mu Rwanda hamaze kugaragara icyorezo cy'indwara y'umuriro mwinshi iterwa na virusi ya Marburg. Turabarura abantu 20 barwaye ndetse hari na 6 imaze guhitana. Umubare munini w'abayirwaye nawe yahitanye wiganje mu bakora kwa muganga cyane cyane havurirwa indembe. Minisiteri y'Ubuzima, inzego za leta zindi n'abafatanyabikorwa turi gukorana gushakisha abahuye n'aba barwayi ndetse n'abahuye n'abitabye Imana. Iyi virusi yandura cyane mu gukora ku maraso, amatembabuzi y'uyirwaye cyangwa gusangira ibikoresho, imyambaro. Mu ngingo z'ingenzi turi bwibandeho, Minisiteri y'Ubuzima iravuga ko abantu bagomba gukora imirimo yabo nk'uko bisanzwe kuko nta gahunda zihariye zo kwirinda icyorezo gishya cya Marburg irafata.
leta ya Amerika yo yasabye abakozi babo muri ambasade y'u Rwanda kuba bahagaritse imirimo yabo mu minsi 30 kubera iki cyorezo. Muri aya makuru kandi turababwira umubare wamaze guhita muri iki cyorezo ndetse n'abamaze kucyandura. Ikaze kuri uyu muyoboro, ubamaze ukanda subscribe ndagushimiye, nawe utari wayikanda nicyo gihe utuye tubana buri munsi mu biganiro byacu. Mbahaye ikaze, njye ni Mutuyimana Innocent, iyi ni Miya Boss TV, ikaze mu biganiro n'amakuru ndetse bigezweho. Ikaze ku makuru yacu mu buryo burambuye. Minisiteri y'Ubuzima irasaba abaturage gukomeza gukora imirimo yabo kuko nta ngamba zihariye irafatwa. Yabivuze muri aya magambo: gukomeza imirimo yabo nk'uko bisanzwe kuko nta ngamba zihagarika zigeze zifatwa. Kudakuka umutima uko dukurikirana mu mizi aho icyorezo cyagaragaye hose. Naho ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda yasabye abakozi bayo gukorera mu rugo guhera kuri uyu wa mbere tariki ya 30 Nzeri 2024. Ni ingamba zafashwe mu kwirinda icyorezo cya Marburg cyatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima. Ambasade yatangaje ko serivisi zose zasabaga ko abantu bahura n'abakozi bayo zibaye zihagaze.